Kalong ke bapenhon ya kinong song snong ke North Shillong constituency bagajing ang not jangki kabalan ne mentar dagi post na mai ban yo no ya ke surok yat kali ke banadu jingking riat samthia jaya shudu riat samthia block 3 kala urlong hadien ba uba Adelbert Nongrum UMLA ke constituency ulala ban pen urlong ya ke ni gajing ang not Hakashitrik unai wing araja arpusan nakaliang uba Adelbert Nongrum ulapen long ya ke jingalang balingkan ban pen benapat ba ya ke mang tingka ke belayo na ke benta ban pentre ya ke surok nalor ke surok ke bana community hall riat samthia hadu block 6 hakabala wan banyashim benta da uba Maria Hom Karkrang urang ba snong ke riat samthia uba FJ Mairam rang ba snong jaya siap lum pelan kinong song snong nalor kiwe pat Haba ajing kran kene ke jelang nakaliang uba MH Karkrang bat kumjuru na uba FJ Mairam kila ai kuble yo MLA ubala la ban pen urlong ya ke jing ang not bat pen yo ya ke surak ke kila ang not la bon snam menta nakaliang uba FJ Mairam ula pen sngoru ba ke jing yo ya ke surak ki jing sniru kila la ban mi bat kumta upan jingrap na MLA bon pen biang ya ki street light na lor ki CCTV camera bat kumjuru ba ki snong ki deban long ki bapet perman ya ka let kawan Ta hakalika konstituensi gidungi kerpang na kamta ka riat samtia bat jayaw siap mempelan yo ikene galat ban yo ban sedang ban inigurit na kamta ban tay ikene ka surak tikalong kajing kemen ka bakraw ban isnyo ban aingo yo blay ban empowro kajing snongo na kamta ka Urban Affairs Department Sarkar Meghalaya na kamta jing MLA badan burom jungi baru nak benta jungi di snong bagi nong song snong kiba la pen pau bat pen snow ya kene ke jingdon kam bandon ya kene ke surok aga por badang yarit mangi te pia kran pangkat kali ya snow samrkies no samut namar bangim don pisa ban tiat kali bad ba ladang idon kam kanu nuru ngimla ban tiat namar ka dor kali kalang ka barem tang ke bariu spa ke ban tiat Rei kumbalaong ni nang yalam mene kakali menta kam desyu ka akaba ni su pendon kami ka tang bangis no kemen no ban rei kadai ka necessity ka adong ka way ni ki necessity of life but namar kata kakali klem ka surok kam don jingmot di menta habang iyo ay ka surok kan dalong sisya ka di kerku nagamta ki paran ng siyang sinong ki baiyet ki jumi tenrai komu rang bat sinong ngayu ipat bahabadon ka development tidon sibuan ki merits tangba mla ruban ong ba mdon di merits tidon sibuan ki advantages rai tidon rubon ki disadvantages kiba ngila pade ngamot bangimla rai ngila ban kartel lagi bagata kalong ba dah beladap ya kanika surak ndai tang mangi kiban nya iki kali ki jongi siki yang gisam jongi kin sapoi ki brio ki banang no nda de ye nong jong sinong ngi banasino nasiono kin pelong ke jaka baki ya kendo perlok maki kin kelalong ki jaka bam jaka di khalai ba kam sni kam smet tega bangabut ban ong kalong bangi hab balong bijilan baru arti lagi sinong pat hake juga poru kumbangi akran na tusngi rambay sinong riasam tia idon lang terus ni hake meeting ba ngapti pidan no try terus meeting bangidon ba si minister ha secretariat kabay kran sa pagkat crime on women and children te ngilay kran terus ni bandong ba ngiyale persya ikan ni tang ba idon kam yaki street light ki baklan idon kamru iki CCTV but I know yaw blay ba hadian kato ka meeting menta ka sarkar ka ong banay ya ki CCTV. Tina ka menta ka ni ka jungi nga ngay iba ngihaban ong lambaw amli badan buram jungi pas no ba ban penklan ya kini ki street lights. But ru ban yo ya ki CCTV. Ton nakamta ka CCTV lese namar bakaladon pa ka skim kisnong gila ban nang ya ban submit proposal pangikirman ngin sayo ya gitu ki CCTV bangila ban pendon kami ki te bandon tang CCTV ru kambyang don kamban monitor ka haka rukom kabadai ngasiku aban ong ba lagangi don makna kita ki street light ru let's say kila ban long ki kini ki bangiyo na
lembag kini ki street lights kila bandon ru kini ki solar light bat kumbaga long himanta ki babun ki solar light ki sniu bat simla ban function menta ki snam bat dikata ru ngela keren nang tu sni ngilong meeting sekretariat ngihap hi ban high pressure bat ngaken tu lemba jong pi ki media ki badon hagane ka por ya ka sarkar ban slobha ban petse bakini ki solar light ki belas new bat ki street light ki badon haki snong jongi hamtam rial samtia ba jeu siak lumpulon subha ban repair no kloi bandam si no kumtu ngala keren matu si ngong ba ki ong balai kataka ka kenja agency ke batamai renrai kataka smart city ke Shillong smart city nrai ndangala phone tu sni yang tahu belayo nomor uang kini kin hapet ki junior ki junga te sebab keren ki ten dela keren ki mentala si snam ru musim wan repair te ngamut ban sim kabu mentala ban ong ba media subha pi ban pensio sia kini ki bor ki badai bakin la ban pet bakin ki street light nda habla pentrika mangni ru kinong functional bat bakan nom don kanu ki jinja ke snusi kemudian kong yang ayo delegation ke dini kiseng nok kumi, beragi don ni ngatai bi ari don yang ni, bagi wan sangat po office kalau ada itu yang kita kan wan ru, bagi wan ra tiki kot slide ini bagi laya persiang meniok ni surok menteri yang lah sepuluh kat sana mentama, and ada natu berarti ni wadi kadau hei ka jing ta jing bit, but kawai ka mien ya ka reason mengilap ka jing bit kalau mak London ke jing stu jimut baka jia siap ka belong markap ka ni ka snong ka jongi but ai tu por nang tu ngi thor ka city si dang ba snong jong jia siap tu por dang long ba pidi nong room but mar hi ngi yong kwa bandon ka join meeting ma pi ban ni select como executive member ni let pelong ta meeting ang te po ying jong ki but ka so komen anu kata ba jing jing sur men sim ka jong ki how to ka por ka tu ka executive member ka badan how to ka por but tanga din ba ni put sngo ya ka jing kwa ka jungi ba ka jing kwa jungi dong snong but ngiong ba so bahasa long na long ba pinai ka no objection certificate ka liang jong snong jo piru kena mi na take up the matter with the MLA badan buram jungi but tanga din RCIC ka ta NOC ka poi manang tu ngi select si MLA but mi ru mar hi lawan but ang tu hi grasa mi ka jing nakaliang jing iru ila sim khia hadu kata but mentang si a dream come true but ngadin ai buram ya ki i ba bubo to kapol bidon but ngamar ta tin birang masnong bidon mentaru ngindon kam ya ka je trilang badi ban peni ban pentikna ba kani ka project kan long success namar da nimyo cooperation je siap kani ka surok nimnum la ban pendap ya ka dengan kerpat i rang masnong badan hang ni it's a matter of give and take kalau bentam satu kalau bentam sini ini ya kerana ini isu mengimnya ka problem kan unu mengya kendo lang yang juga kontraktor ni kerpat ba nginong buda open mind in one settle ban in resolve ta ke issue bara ba kut hi ndai kata ba yo jing metoy to nong da samthia nu jong yap dei gindei hi mangi kinong song snong jangan ni ka kan sini ban yo ya jing metoy nomor ba habakut bangi bat ini suki Emily badan burung jingi bapat ini suki ikwa ya kajing chong sup bat ya kajing ke inconvenience pen inconvenience ki nong chong snong pendunar kat bangila di kani kani ka project ka bahaya ngomong su barit kamdei ka basu repair nala ne repair footpath kani la de project ka bahaya but ka ngai ka burung and ka credit ngai si Emily jingi bateri sistem perlong ikan but ninang ya trace khmat but komun seperti bang ni kinong nong song snong mentang ini ke jing trai hang ni bada ho juga poru ka jing trai satu ko ga liang ru ka bai tung khu ba wang do ru namang ya tur ngi la kwa ban perlong ya ka ban nong ka lenti ban ya scooty but katur ko de project ba he but mentai ki la da alot ka kam ai tur kin trai tang mut pro an liang not ki je trai but ki bon ki footpath ki drain ki ke kandan ke inconvenience na mentai ki nong song snong na trai pin habbe kap tu kan ni nomor kajing bahal ini kajing sok kamla one claim dia di inconvenience kan don inconvenience pinap ya sha but probably tangkat tu kan ni benai hadin habut ngin sei i tau so jeng ting trai stom kajing sha ju pi
Nakaliang uba Adelbert nong rom ulaong bagade ka kam ram jong u kumunong mikmat ban pet ye jing don kam kinong song snong ban pen pau baga jing lot ban pen trai ye kini project kalong like lor sunfly lak tingka. Kumulong mi rambas nong budong burom jong ka tiaw siam hoi lapan kan mau ka bade ye nrei kaniru ka de ke karen bar ka dor bas nong bar ki sengan thei bar kini ki marjan marpar ke be shong han ki border bar ngin petikana bakanum ailat ban long ka pass through road namar laka ya deng ba minum la ban te la kampat ya jing snio te kani ga de ko we ga ban ko pa ke mau khamat jingilang baro ba nginum ailat ba kanum don ru ta ka jing ya deng ba kan de bitang kawon bi ti ngasu banong kholei sibon te ngasnguru ba pidei hi ban tip ban shai I kumang ju ong I ju turwa barbor ledi ba at your service mo hayun di banta ngaban ai jing shakri te skuan pakin mau o kapang kapakong sandu ani gasngi kalong gajing khotlang ban sakhilang bat kumju nakaliang ki contractor ni ko kanong tanggawi kador bars nong resentia mga ko memali bat ka department minum compromise ya ka quality of work minum compromise but ni ko atang kawai ba kajing tray kan ng baba kapag scam bat ka baklan namar kari kalong kabenta ka ba idong kam ka kung gapor jingyan kadon ka bang ikapor kung ihap niya karen niya ka road map mentangin ong kadon ka school idon ki school baba kidon ki college baba kidon ki hospital baba redam don pa kasurok kumungin pois ta ka thong kajongi idong kam ya ka road map ka ba clear ka ba shai kanang ba kanong kajimatoy na kabantay jungi wat kadi ka por ko banghap niya karen ni ka road map ka bangya karen ni policy o pair kumunga pa kan mau ba oi ngadai u emily ubado na po opposition karon ka por lada kadai man oppose bangan karen persya man haban karen persya namta ka jimatoy ara kadon ka por banghap banero min habanero namta ka jimatoy ngasumo ba ni ka por ngasumo dei manom sim ka burom na kabantay junga ngaditang atiar umuong at your service ngai ka burom ya irang bas nong jore santia ado bas nong ibro koi kino sok sinong bro koi kibula trei borba ringkat pa nga ko mamali kumuong ngaditang atiar henrei ngasong pangken mauro ni kapor aka resantia dor bas nong kalong donbok ani kenti wat ngangit skam giwe pat ki dor bas nong gi bahap ka ju constituency ka bangami khman nganumle sidang khman ngan treho na ka jong kamram ka deiti bar ka chikit kle ban pen urlong I bapun ba ki jing anut jong pai ba nong song sinong ako pen pau kumbai la pen pau I rambas nong I bakar rang ka dei ka wei ka stretch ka bari nang tai na po community hall sadu siya po block 4 oh block 6 sorry block 6 ka bari si jan ikong kayin kong Rita Marthong kani kadi construction kadi pula dan lupa na du ko ni hab ai ka boro mi mama Friday ilit mama Friday lingdo ibalit no mai ibla ra ya tu ka surok tu ka benta but kadi ka kamram ji menang penbahas isu ban penwandur mai dak sigi kum tu kan don sipun ba kajing mo kanu kajing bom sengai kanu kajing penokam bakala kum mengipej ani ka por ka juk mata kajing sendio ka bun rukom tingino mai lan tiga ka border jong window ba jong resantia ngako akan pauru ba kani ka dor ka jongka ka mount kadi siklur nreu pokandai lak wala de ban sanction ba kisa train ocean ni ai ka ju message by contractor ki batrai kinum la ban trai hala kamon kinum compromise ka quality ka jong ka kam ba ngako akan pauru ya kani ka stretch ka ba idon mata ka masa sedang notion namanya apa ini ka ayom ba kani ka talang kadwan namanya jing slap jong kani ka ayom slap ka bala pentut ai babun ki benta karoi ka par kala kham suki henrei hoi kanong ka por ni hapan ya khuslai ta karoi ka par ni kham khuslai ka jing angno kadi ka roi perkakio di ngangit scam ba kani ma ko apan pau hakmat cuilang baro ba kani ka dei 1.20 siklur arpo tuni ka stretch kani ka tang first phase kadai kajing dongkam namar nihapban ai kajing da kajing erap na kabenta kanun ko por ki kanun ko national calamities natural calamities ka balaban take place anu ko por
mo la ka jon ka jing sleum ka jing ki jumai mata su sengai ha ka bakni surok kan sadon no sen bar kan no jim toy ka jerap ka jing yada na ka banta kan ka thain bar kham tam ngako aru ban pen pau hani ka por kumba siklur arpun riulak arpun riu hajar kani ka dei lambaka ID scheme ka badai ka infrastructure development kani ka bakan thupi ka stretch na po window bodar so window bar samtia we po committee hall sadu ka yeng jong i rita marthong kula pen pau mane bat kani ka manta ka badai kwi pat kidi ki ID scheme bahap po samtia ai mga puli matan mga pen pau ka siklur arpun riulak arpun riu hajar te paro ka ba pen pau na kiwi pat ka department kadai lai klur sanpulai lak tang hapo kadong siong tang po dor pasong samtiang ngako an pen pau hang ni kumuong mane bangam dei mga bansim ya burong ani ban ai ka burong ya sinong joni ka artli sinong ka ladai kinong sok sinong ki ban ni ka bantara da kim sedang maki ladai kirang ba sinong ru ki mai bansim lan ki executive committee jong artli do ba sinong ki mai bansim kalong ka ba ya ka ba min ya chkhmat ti nakalem chunga ngalong tang atia henry nga sngo badi ban ai ka burong ka ba kharau fisha bale si babun kila ban thai snio mo henry kumo nga sngo khlo nga sorong bami na intellectual constituency ka ba kipai ba hi kilai kai ban sei nga kuno mi khamat umdei na ka banta ka jingkwa jong simet ne ka jingdok kam bun balang tege wa kwa ban pau ka jing ai khoplei ka ba kerpang ka dei your honorable Deputy Chief Minister ima singau bahalang dahar ibala ibaklan pet yang abang ada position libla pet pada kejendok kam habang lira ban ut panam ha kamit keje keren badi tengah ai ke burung kejeng ai kublai nam tajung i bela ai kini ke sanction ke big amount na ko benta ka dorbas nong presentia ban angis kem bakani ka lat klenti ka development ka lawan mata ka nong sya ke jementoy na ko benta ka dorbar hi por koi par khamtam kini ki border resident jongka rasamtia ba jongka josiam kepala angnut la slamba tinganum sim sibun por ngapan pau yang jing sokomen nam ta jungi langparo kubli sibun ya kejesa khamtam ko jing ene ko jong pi boro don ka por ka ba ngalakum ong si yaki secretary mo ki bolong kinong ilang buron mong subasi baru sekata play sha lagi live posan sinem sau posnem ngit skep mani ka kenti ka madan mata rekat ka jingtre rekat ba dor barsinong bro artli ngin la penulong ba mata singsha lawan menulong ke jero kanam ka purong ka de jongpi ba kham tambe yo play nong thau nong bu namana ken mau habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya